Koloneli wa FARDC warahiriye guha isomo M23 yagaragaye amerewe nabi cyane. Ikaze umusirikare ufite ipeti rya koloneli muri FARDC uherutse kugaragara mu mashusho avuga ko bagiye gukubita inshuro M23 yagaragaye yamaze gukomerekera mu mirwano agenda ataka cyane nyuma yo guhura n'akaga nk'uko tubikesha Rwanda Tribune. Koloneli Wilonja mu minsi ishize aherutse kugaragara mu mashusho avuga ko bari gutegura ibikorwa bya gisirikare byo kwimura M23 irutsuru igasigara ari umugani. Hagaragaye amashusho agaragaza uyu musirikare atwawe na bagenzi be babiri bamufashe ku ntugu agenda acumbagira yakomeretse ku kaguru bamuziritseho igitambaro kugira ngo amaraso atamushiramo. Muri ayo mashusho Koloneli Wilonja yagendaga ataka cyane bigaragara ko amerewe nabi aho yavuga ko yakomeretse bikabije.